Dithuto di sharakantšhitšwe ka College ya TVET ya Waterberg ka Mokopane ka Limpopo. Baithuti ba be ba ipelaetša kgahlano le sekhwama sa National Student Financial Aid Scheme ba re ga se ba hwetša tšhelete ya bona ya dijo le dipuku sebaka sa dikgwedi. Ba lla gape ka mokgwa o moswa wa go lefela tšhelete tša bona wo o sa tšwago go tsebagatšwa ke Nsfas. Baithuti mabaleng a college ya tlhahlo ya Waterberg ka Mokopane ba ikgašitše mebileng go tšweletša dillo tša bona. Ditšupetšo tše di tsene bekeng ya bobedi. Baithuti ba re ga se ba hwetša mašeleng a bona a dijo, dipuku, madulo le a dinamelwa go tšwa go Nsfas mo kgweding tše tshela tša go feta. Ba re ba bangwe ba baithuti ba tlošitšwe lenaneong la bao ba holegago go tšwa go Nsfas. Ba lla gape ka gore mokgwa wo moswa wo Nsfas e ba lefago mašeleng ga o šome gabotse ibile o ba jabetša mašeleng a bona. Deductions tše di leng mo service provider e be bitšang bathala la mathomo e ba presenta their charges to my student ba rile e tlo goga 12 rand per transaction, mara now e fetogile 12 ranta a e sa le 12 ranta ke 8 rand. Once you tomorrow direct job as a student or threaten this year since January up until kgwedi ya August re bile le bothata ba Nsfas mo ileng gore most of my student a seng ka khumane allowance and most of my student now ke batho ba ileng gore ba nna di roomong di master le landlord ba ba ko ba bana ba. College ya Waterberg ere lenano la baithuti ba ba ingwaditšego le yona gape le go holega go tšwa go Nsfas le rometše go setheo se sa Nsfas. Go le bjalo mokgatlo wa Organization Undoing Tax Abuse ke gore outa ka boripana o re ba ditirelo bao Nsfas e ba thwetšego go lefa mašeleng a baithuti ba lefiša baithuti ditefelo tša godimo-dimo ge ba reka le go ntšha mašeleng a bona. The transaction fees were excessively increased, leaving the students not in a better position than before. The fees that are deducted from the Nsfas student accounts have a direct impact on every student, and it is OUTA's estimate that approximately 3 billion rand will be paid by the students as a collective for the remainder of the contract period of the current service providers. Nsfas ere e nyakišiša dillo tša baithuti le gore magato a tlo tšewa kgahlonong le bao ba lego molato. E re ba ditirelo ka moka ga bona ba tlo laelwa gore ba be le dikantoro mabaleng a ditheo tša godimo ka moka ga tšona go thuša le go rarolla dillo tša baithuti ka sebele malebana le mathata ao ba itemogela go ona. Baithuti ba re ba ikemišeditše go tšwela pele ka mogwanto wa bona go fihlela ge dinyakwa tša bona di sekegelwa tsebe. Ba ipiletša gape go kgoro ya thuto ya godimo ga ešita le Nsfas go tsenya letsogo go netefatša gore bothata bjo bo a rarollwa. Nna ke Koketšo Motau wa ditaba tša SABC Mokopane.